Kumno perlok berok sa season pan ngapriang sob haya phi jakani ke channel jonga khasi terka. Taminta singi nye shat no da uni u Christmas cake mo. Uni udai u tu umso nyamtra si bol kumne. Ta uni pada udai u cherry am fi deban pen weng no si yang sut nuswa mo. Ta kini kide ki nuts berok khat u kishmish te u tutti frutti pedemba ro shimin. Da fidan por kidon ki ba pedem lai saus ngiru. Te kani ka shini pada ngala ai kumne kadba kampat kumni am nai pat penki da dakla long kumni sa king ha do bakandala long yong bha namar kani daka long yong kum tu am long ka khambes te dangya shed uniu Christmas cake kidon ki pen yong bharu te dakala dem tu am nga la penlip no shwa kading tenga sa ai khen dian mentapan ngan sepen me biang kading te saking bhaha do bakandala bha tu kabala te kani kara long tenginya pu no ha side mo ngala simple leng lightly berka sini steng pela kabanga la da penni te saking bha hadu bakandala long kani pada ka makan ka shispa gram mo katuka bangi se yo katuka amul makan ben si paket tengah pen numala tengah sa king kumnehi uni pada ude utu nutmeg kise don ba se ai utu se ai nutmeg se ai utu uding powder ulong tengah ai tong do uni umaida pada nga ai pela steng te alang bat u baking powder ru si semaj mo te adam tu pada sa kenru bha umaida ngide ban kenru himan kapor namar teng ba umi e room tu tambada daka khoj makana ru dagi ya king am kenru longka beste pe uni u cherry am ngide ban weng tu sieng mo na pedeng tengala the lu to ko bangala pedem min kini kiso barakhat uni pade ude to ka shini caramel bangila dep pin khre uni pade ude tu almonds but u kaju mo ngala odrit kum to khle lang diban khle bha hadu bakandala long nai da khle over mo shu khle baim to uni pada ude vanilla essence nga shishamai kasa khle samilai bha daladap sathet no kani ka kabul bangila de pen khre kani ka cake bowl te wat ju pendap over remo katni la biang ni duban tap kum to ngi mentangin shed haka karai kani ka karai ngala depen kulit lupa ngabo da kajing tap te sa bu kum tu setap no pad kani kala long hadin lai pau minute em to te ngan pen ep ngin de shed am ngi depen check bit mo sipang pau khat san minute ye teng ka gas ka long heat pelat ka ukiuru em to Merry Christmas ye fi barok perlok kublai sibun ba filai pe ye kani ka video semua like subscribe but share